na yema atiefo nyina ache ene akwaba Dwaso Nsem ena wutie no na wonim se ene nka meba no na mede sigebo ebre no mo fresi gimra na mede ne bo ebre no esanse enra ahya bra mo ne Pablo edi nkomo no ensem wo nyina bobo ba ya ma questions bia na obisa no wakase ye bisa ho asem ne agenkyeremu ansa ye ntwema ne ma ene abeta se de na yete ye ye kan na me de enra de esi ye no ye beka se wenye de di kan enye de tosumie no nye de tosumie sa eni se esie so ahu eni se esie enti ewase nyina ye hye ye nra hu ade a obi kiro ye ewo bra na Adom TV atwa no live no wase by 6 pm na ohia ne biba no wawu so atiase ye misa so organize se die ni ma ye mpene ye ma ye fa ha ye de ha ya ne pese ye fa no ekwa wi ache ne hwan na adidem enima bi won ma ye kase memma ye nyo ye kire emma ba ni hunu tebia ye wo mu ne momu no anamo na wuto ye bisa se kwan pana na wona moso da na wo demonstrate eye wo right obi ansi wo kwan ne momu no se obekodi djuma bi ne wakodi dem wakopra koka edem no ma wan hwe ya wo di areho sa beko wo abekwa kuye chire krampo e bia na wo join you e bi krampo na wo nya staunch member krampo with an say kuna eye sa demonstration no internal it was obi ani apia ye wonu sa imagine no said obi ani aye enti wonne tu ya wani ni mienu podo na kwa brabo na tisen na nka ba ko na santu aka ho yenye very careful na wo sha da wo krata no ho asema no mo de abasa police force e prepare ye hwe police vehicles aya se no enti weni ye wie ni sa na ayaban ne ka ho ayabanika ana yama organizers of demonstration no ababetiana ayabanika anka sasika nke baby before sasika ye de ko akoye nsiesie ni ade nke baby before enena ayikoda vacancy okada fo bi cheso mo sanka bi so cheso o manya bi ka betimi akotoka ibio awo bebe tsembachi yenkoye ni me na emse de eti hu de sa na ye pe no na ban no so kromu na yese no yese ansa na mrenkan so ebesi ni trust no na wodi asase aka kire no enti kromu a yese ekoma de Ghana for eden ka ye ntumi ntuade nyina ka wo de mass demonstration na de nyina yi eba ye enyoma de de kwama obi awa ahotomu a enka ensi enti yesre say yeti a ye kemeni so man ka satimu bien omote wonhia se be kwa akose ko jan abota be ansa na wo so man mu ayeden enti penyefo no toto ho na mo mai pa na mame fa won kwada obokrata ni mu daily graphic enie na chaos tear gas ya enra arise Ghana demono eto simu ne ho asama da ha ya se pose fama akoma kwa dum yenu na wo mo prayer na protesters wo so no mo ye che no ya che binum na sa sije woni same edi asempa ne same edi nkome wa hu ene de okan senka ye wo multimedia hai na bia wo abonte wo hu so obi awura reception no apie obi awura reception no apie wo se the fact so tumi awura reception pie de kwan bia so no or your staff of multimedia minima se kan sa mane ye dia minima se kan sa e mane ye a omoma ye be further better particulars na yentumi enti ase ye na me patro ma me fa wonko na ye hwa wonsa na grateful nra wo mo ye nsabtrofo nhyiamu na regional branches no na omo the presser to national executives no esom esa enkita wodi bia wo mo ne abantam no wo mo hwe no mo nya ne ye fra bi kola eno ne cost of living allowance ya wasa aban no ede mo manam se de wo hwe Ghana babiafo akodu na ekosro pa enti eno ho asam eda ha se ya empanyefo aboso wo mo chese se wo mo edge 20% of wo basic salary no esa kola no eye cost of living allowance enya sade a adwuma no ebe ye din ye pa enti se pressure no and our regional branches no at the Eto National so yana grata wakata fa to so adionunum awo daily graphic da obokrata no emu and no so no ma me fa wonyina krata fa to so adwenu nan na ye hwe Ghana Standards Authority and na ene wo mo eche say wo mo de sise pepepe ebe ye dwuma e wo standards a e wo sa eba ene de mra no e ka no ade bia wo de eba no na de ban emu ahoden ba bia e wo se gina no e wo se egina sana atumi akoso wo se wonu betumi aboa ama abibi man ahodo ni nyina no eba no ehye ahodo edi dwuma ne nyina ye meet standard na ama eniema nyina kwani
nsɛm no a ɛho na wɔhyɛ na wɔn kyerɛ sɛ ne krampo na African Continental Free Trade Area AFCFTA no abebo ade na ye nyina ye di mu nkobo ehye se abedida ne kom no wonu so betumi agide ne ye pa Director General Edma Ghana Standards Authority Professor Alex Dodu and what say we no sanmra we no ebeye dwuma we da fie o favor no hwehwe ne mu no we di bia we da bi ebeye dwuma sawoso emra no ene obedim na eheye na mesan agina kakra ediama o na ene ne wo hwe cyber fraud nipa ebo no edi enipa dwemu ne ane eche se wo mo ni mude e ba no IT mu ni ade na wo mu di bone pa amama hodo tito de wabi mamu ha se no e na panyifo de futu ama wo mo se wo mo ne enke anya kitawudi e kwani mu enche eye ni mude se de betumi aboa ama osuahunu ene expertise hodo bebre na ehia e de wo mu dwuma no eno so atumi abaso no ho asem e wo daily graphic ka sei na me de wo kata fatu so edunsia e wo ha ya Commander Sugar Factory and Empenyufocha said 98% complete. Yeah, be juma. O say, oh, ebe juma, ebe nyasiti. Great. Aha. Na say ye share, na ye ensiesie wo hodomo, na akande bi ehia na ebe ni hodomo ye deba no. Wa mo che se guso de de akabe se, wa mo chiche mu ni mienu pa ni ye do 100%. O se mu Yekono. Now, when I Commander Sugar Factory, the Minister of Trade and Industry, Alan Chamantain, and a day Sebwina Etuja, Ewa Fear and Ra, ya watch as a production test, and Chawamo Ebe conducted by the Bachasso. Now, say end of next month, okay, it's July, but so many year, and now more Ebe production test. No, now I say, oh, Baba, you move Kitas Penny Shabano, microphone, try mic 1 2, and has Abibisa, and I'm paying for Ebeko, acquire Ewa. And also was some at the Hase Pepe Pampacho, Medimu Maniano Amao. Mammy for daily guiding we, see a sponsor for new room with a natural Sabrina Swan, sir. Now, the monitor so was somewhere at the ha. Ya, one more etch on Soba, you ray and the air trato for me, no. We are called Lumayo. Olumai pa wanoda ha ena police ni so ya ka keto bin kiete na so no wado so foni eda ni ma se daily guide ebo ho amane na wo hwe katafeto so ensia wo so afo no ehwe apomudi sam so yewra kwaku agimama no ena no so akogyamu e wo court ambulance bi e procure ye wa testify etia eye atofo sen ne trial na ekoso no wono so akọ ade ne nchemu wono akọ ena katafeto so ensia hodo ma so and a PPA boss akoba se procurement was some conflict of interest ne ho sensem ba ye no ye kase no mo chemu sa ne sa kan trial papers a enyoma nyina no ebe hyase akokoso nti asempa da bokrata no emu enie na ansa na mekon ma me birthday ba ko right. Na me sorry so na Kwame Akomie Sian aye managing director JMC and na Jaguar Media Concept and na woda etina na Sian nyamisha pa na onyo kese na won to nkwana mu so emame me amadafo Liza so ewo ensewam ya no so na woda nyamisha mu nyina na onye mo kese makoma so ade mani so ade hu ya bade no ema no emrem asempa bokọ de abla gwa hwene Nametiase. Sao. Nametiase. Bia be fa o. O nyame o. Sije side. O say. O si otwen o. Ewe. Oh. O ba o. Ah okay. Ani ka ho na metien. Yeah. Me do bo na ba na wo ni enti be dia ma se. Abla bokwa hwene ya hwehwe o. Dabi. O tan no aso. O say. O tan no aso.